دماش خوندکارین هجاو دلا از موسیقی دیوارمه جبو پرتوکار چاد نوسینج ناوین سیسی. ایرو وانه عمل سر دیجواکی ده رستا سنج. شخوا وانه آخه ام الگوری وینا ببین. رستا سنج دنوا جواکی ده چیه؟ هبون نبونا سنج دیجواکی ده تی چواته هم جی رستا سنج ده تکلیات نبرا مرو و جواکی ده. داوود جی امی قالا برپرسیاریا کسان بکن که برپرسیاریا کی چاوا جواکی خستن دنوا جواکی ده. شخوا بری هر تشتی وقتا گو ام قالا سنج بکن که سنج چی ام کارن بیجن سنج وجدان جواکیه و جواکی بی سنج نابه. شخوا ام بیجن هبونا کسان حیارو جامعه ایرو شخوا ما گو بری هر تشتی ده جبر جواک و جواک بونه بو او جواک بونه هنه وقتا گو چی بو دناف ده وکر گزن جواکی و اخلاقی یعنی سنج هندری وی جواکا هنه ده چی بو هیچ گو اف کسی هنه کارب بهفره بردوام بکن ری و ری بازی جیانا با کسی هنه تیکلی آوانا بهفدوره هر تشتی گودنا با وی جواکا هنه ده ام بیجن تیکرین دریا چی دیی یعنی لگوری چی لگوری سنجی شخوا وقتا گو امورن ناز بکن که او جواکا هنه چاوا چی بو یعنی مروف بکی رنگی جیان کرن ده دما برده اف کلانی گو ام بیجن هاتن چی کرن کس وقتا گو گیان هف وقتا گو کسن بگین هف گرک وک تیکلیا دناف براوانا ده هن سینور جیر هبن هن ام بیجن ریگز جیر هبن دوی هر یک جوانا کارکی سر پی خراجی افتشتی هانی گشتک و چاوا چی ببی یعنی لگوری چی ببی شخوا لگوری سنج اف کسی هانی وقتا گو جواک بوین یعنی مروفان وقتا گو جواک بوین چی کر وک بنگه گو کاربه او جواکا هانی لسر بمشه تشتی گو گرک البر شعف بگره اقاستشی هانی وک سنج ناوی جواکا هانی ده هاد دیتن شخوا وک وجدانا ام بیجن وکی جواکا هانی ایدی مروف و مروف بوین شخوا ام بیجن لگوری وینا بردوام کرد هبونا مروفین آنا دوی دما هانی ده شخوا گریدایی ام بیجن او کسی گو لحفدو کن بود لحفدو کرن سنجک جبوی جواکا هانی چه کرن ایدی او جواکا هانی بردوام کرد و حیارو جامعه ایرو شخوا ام بیجن مروف هنش بروی سدما هانی لفه دری وقتا گو ام بحثا رستا سنج دناوا جواکی ده بکن شخوا ام بیجن دناوا جواکی ده ام هگر بخوازن ناز بکن که سنج رولکی چاوا دلیزه بری هر تشتی ام برواجی وینا که هگر سنج دناوا جواکی ده تنبه وی که اف کسی هنی کاربن چی بکن یعنی او مرووی چاوا بکن و جیانکی چاوا بقدینه شخوا هگر ام بیجن سنج دناوا جواکی ده تنبه هر رنگی خرابی داده هر رنگی ام بیجن بیدادی بیمافی ام بیجن دستلاداری افقاتشتی هانی بین مشاندن هندری و جواکا هانی ده جواکا کی بیسنج ایدی هر کس بتنا سری خواه و تشتی گو ام بیجن تشتی گو بخوازه و بکه سینورک جیر نای داین کو افتشتی هانی ایدی وک تعده بیدیتن یعنی خرابی یعنی افتشتی هانی به همدری جواکی ده اون طابقه او جواک هانی شخوی هفدوتی نبکه و در دورا خود نبکه و خزای خود نبکه ایدی او مروفی هانی لسر دنیای نماد بینه شخوا رولا سنج تکس کرنا یعنی ام بیجن او بردوام کرنا و جواک هانی تکس یعنی مسوگرد که لگوری ونا وقتا گو ام بیجن هبونا سنج ایدی دنوا جواکی ده رولکی چاوات لیزه هبونا وا کسی هانی جبر هن خالن هنه دنوا وک جواکی ده یعنی هندری مالباتی ده اف کسی هانی وک سنج لجموانا ایدی چاوا ریزگرتنی جهفره دگیرن چاوا ام بیجن ریو ریبازی دان مستاندنا وانا ریبازی کی خوشه چاوا ام بیجن هر تکلیه کی خوش نبرا مروفان ده هیه د چونو هاتنه ده ام بیجن ده تکلیات نبرا وانا ده ده اخافتنا ده هر تشتی گو ام بیجن هم جی مروفان را و هم جی خوزایره اف رولا سنجه شخوا هبون و ام بیجن نبونا سنج دنوا جواکی ده تی چواتی تی واتی آوابون و خرابونا جواکی شخوا ام بیجن مگو بسنج جواک
آوا دبه و بسنجی جیش خواه هگر دناوا جواکی ده به ایدی او جواکا هنی شخواه تند به و بداوی دبه لیوه ده رستا سنج ده تکلیه دناورا مروف و جواکی ده یعنی حتی امکارم بیجی دناورا مروف و خوزایا در دور آوی ده مروف و مروف بخواه ده جی یعنی مروف او بخواه و نفسا خواه که وی چاوا به شاوختا گو ام بیجن کسی کی گو ایدی دوری سنج دکهوه اف کسی هانی کاوی چاوا بکه اف کسی هانی چاوا جیان بکه چلو و معنیه که یعنی و چلو کاره به وک ریزگرتنی بده کسی در دور اخوه و چلو ام بیجن او خزایا در دور آوینا وک تشتکی زندی بیدیتن اف قاس تشتی هانی دنوا میجی وی کسی هانی دون داده به اف قاس تشتی هانی دنوا وجدانی وی کسی هانی ده تیرا هشتن خرابی ام بیجن بیمافی تعدا اف قاس تشتی هانی جمعی کسی هانی ده تشتکی حسان ویلگوری ویناجی هر تشتی خراب بکه تشتی گو مروف گرک ناز بک لو هر کسی گو نوای جواکا هانی ده دیوی هر تشتی خراب بکه یعنی چی کسی گو ام بیجن بخواز تعدیل در دورا خو بک وی هبن کسی گو تعدیل ویجی بخوا بکه جبر وی که جبو افقات تشتی هانی چه نبی جبو او جواکا هانی بردوام بکه او خزایا در دور وک رنگی کی زندی بیدیتن او قاس خوشیا گود هندره جواکی ده چه ببه خو ام بیجن سنج لگوری وینا هاتی چه کرن جبه وی که ام بیجن چه سنج وجدانی جواکی و جواکی بی سنج شخوا نابه شخوا الوی داری وقتا گو ام بخوازن حتی تیکلیا دناورا نتنی ام بیجن مرووانده حتی دناو لاوران بخوده جی حیا اصلا که وک رنگی کی ام بیجن دناوا لباط وانا ده یعنی دناوا چونو هاتنا وانا ده ام بیجن وک رنگی کی سنج حیا اصلا که دناورا وانا ده هی جبر وی اکیجی تبینه لاور بخوجی او تعدی لاور کی دناکه تنج بو خوارنا خو ام بیجن لاور کی دن دگره یعنی وینا دخه دناوا شیناتی ده افتشتی هانی هی لی برنگ کی گله کی بچوک لی برنگ کی گله کی ام بیجن سوک افتشتی هانیش خو مروان تشتی هانی دیتی لجم خو هدی مزن کریه لجم خو کریه ام بیجن بفکر خو بدان وستاندنا خو کسی ده دور افتشتی هانی کریه وک بنگه کی جواک اخره ایدی نوا جواک دجی افتشتی هانی مزن دبو دبی بنگه یعنی وجدانا و جواک هانی شخوا تشتی گو ام دزان کو مروف بتنا خو بیواتیه شما جبرگو مروفه گو به سنج بيجي ادي گرك بتنا سري خو بيجي جبرگو او كسي در دور اخو تجي نكارن الحفدو بك چاوا ام بيجن او جواكبونا هاني نهات شيكرن مثلا ام بيجن دي دما بريد جواك خو زايده او كسي يعني الحفدو كوب نبانا او كلانا هاني نهات انا شيكرن او كلان وقتا گو نهات شيكرن و هر كسك بتنا سري خو بمانا ادي جانا وينا يگلكي زحمت بانا او قاس كاري گود كيجي و كاركي ام بيجد بيواتا بانا نتنولوجي و جواك نگيا استا دماميا ايرو بلكي او جواك هنيجي تنبانا جبرگو لگوري ميجي مروف لگو فكرا وينا ديتكو هيزا وينا وك لاوران تنيه ند بازان ده ند ام بيجن نكار بفر نكار ام بيجن عرضي بكول وخفشير هيزا وينا تنگو همبري ام بيجن لاورا بسكنه هيزا خديت دكومبونا خد ایدی او کسی آنی الهفدو کم دبن هیزه کی وانا چه دبه کو دستی خودن دستی هف و پاراستنا خودی که لیوی داری به او میجیه گو ینجی او فکر گو لجم رو هیدی جواک آخوا ام بیجن پیش دخینه لیوی داری او کسی آنی گو نگیانا هفدو او کمبونا هانی چه نبانا ینجی او کلانی هانی چه نبا هر مروفک بتنا سری خوا و چلو بجی و گله کی بزحمتی بجی بلكي او مروفي هاي نكاري بونا ام بيجن لهمبري خزاي لهمبري ام بيجن او هواي لهمبري او قاس لاورين دردا او قاس طباي جو هي خو بغيرتانا ايدي ام بيجن وتجاري مروف لسر وجه عرضي نمانا جبرغو ام كارن بيجن لا ينجي زنديه حري ضعيف الدنيا يدش خو ام بيجن مروفه لگوری ونا وقتا گو افکسی هنی لهفدو کم دبه واته که دیده کاری خوا واته دیده فکری خوا
واتەیەکی دیدێ هەر کارێک و ئەم بێژین پێ رادبێ ئێدی جوواک دیگە ئاستەانە دریا هەم کۆمبوونەوان کەسیانێ هەم ئەم بێژی چێبوونا سنج هەمژی ئەم بێژی عالیەکی دەژی وەختا گۆ ئەف کەسیانێ دەستی خۆ ددن هەست و دەستی خۆ ددن دەستی هەب و پاراستنا خۆ دەکەن ئێدی وەک بەردەوامکردنا خۆ مسۆگەر دەکەن و دیگەین دەمامەی ئانە ئەفقاس کەسیانێ دە دنیای دەچێبوون ji aliyekî din de wexta wan qala berpirsiyariyê bikin. Berpirsiyariya em bêjin wan mirovan hemberî wê civaka hanê çi ye? Gerek çawa bikin. Gerek bi rengekî çawa bila bitin. Ji xwe me got divê kes ew kesê got hene di nava wê civaka hanê de wek rengekî ezî nemeşin gerek bi çavekî wek kesekî endamê wê civaka haneyî li wê civaka hanê binare û li gorî wêne jî tev bigere. Ev kesiyanî ev berpirsiyaniya hanê jê pê xwestin kesên got vê berpirsiyaniya hanê fêm dike naz dike xwe digîn wê asa got xwe li ser wê civaka hanê jî berpirsiyar dibîne êdî her karê got pê radibe yan jî her tiştê got dike hundirê wê civaka hanê de berî her tiştî civaka xwe datîne ber çavê xwe û li gorî wêne jî tev digere. Li vê derê waneya me bi dawî dibe em pirsê xwe nirxandinê çareser bikin ji xwe pirsê me nirxandinê sê pirsin. Pirsa yekem jê ji me dibêjî çi têkiliya di navbera sinc û civakê de xwe çi ye em bêjin sinc wijdanê civakê ye û civak bê sinc xwe nabe. Mirov gelek taybetiyên xwe ji ku digirin ji xwe em pê zanin ji tiştên derdor. Di dema berê de wexta got mirov dixwest wek em bêjin çawa bijî yan jî rê û rêbazê jiyana wî na gerek bi kîja regî be ji xwe li derdora xwe tune dayîn dinerî derdora wî na lawir û şînatî hebûn xweza hebû heya astekê em bêjin taybetiyên xwe ji van tiştê hanê girtî êdî bi fikra xwe ev tiştê hanê jî pêşxistiye. Pirsa me siya dibêje ger sincê mirovekî yan jî mirovekê nebe wê ew mirov bi çi awayî be ji xwe ew kesiyanê wê kesekî em bêjin bêwate be çi karê got bike ji bo wê dûrî civakê be ji bo ti kes wî na qebûl nake wê di nava wê civaka hanê de em bêjin ji bo nexwedî sincî di nava wê civaka hanê de ne ew karî bijî û ne ew civaka hanê jî wî qebûl dike ji xwe wê her tiştê got bikî wê bêwate be ji ber vê yekê em bêjin heya aslekî wek kesekî em bêjin mirî be ew kesê hanê bêrih ji bo ti têkiliya wî na û kesê derdora wî na bi hev re tineyî tena serê xwe bijî û di nava wê civaka hanê de jî nayê qebûl kirin. Li vê derê pirsê me nirxandin jî bi dawî dibin waneya me jî bi dawî dibin ti pirsê we hebin hûn karin di înternetê de jî ji me re deynin tiştê got nehatibû fêmkirin bibînin di xêr û xweşiyê de.